بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Okuduktan sonra mı alak abi? نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة
صدق الله العظيم. الفاتحة. Sayın Bakanım hoş geldiniz. Benim burada kararım yok. Ben buradan, o hocamdır, ben koluyum. Dost bahçesi bülbülüyüm. O hocamın bahçesine şal olup ötmeye geldim. Yunus Emre aşık olmuş. Maşuka derdinden olmuş. Gerçeklerin kapısında ömrüm harcamaya geldim. Siz Yunus'tan sorun haber. Dost kanda ise anda var. Okuma yazma bilmediğini ifade etse de bize miras olarak derin anlamlı şiirler bırakan Yunus Emre'yi konuşacağız, hatırlayacağız ve yaşayacağız.